Om Swastiastu. Ini dani pemirsa sanedahat uang yang titian. Garjite dahat mana titian nyaman swije dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Presiden menculuk malih ring channel YouTube ini pelajaran bahasa miwah sastra Bali. Ini dani sane subagir ring galahi sane becik puniki titiang jagi ngaturang imbe melajah utawi mepaurukan metemang pupuh durma. Jadi astun sampun akeh sane modar sane ngaturang ini pupuh durma titiang sak jagi ngawitin saking sapunapi melajah melarapan ngewacen titi suaranyane utawi dingdong guru dingdong utawi dongdeng nyanyi. Ini dana sanes dahat uang yang titiang pemekas harin-harin titiang para mahasiswa, para siswa SD, SMP, SMA, SMK, daler Bapak Ibu semeton titiang itu dana sane arse mepaurukan metembang Bali pemekas sane durung wikanin pisang indik pupuh durma jagi aturang titiang imbe kadiasa puniki. Elingan pupuh durma puniki silih tunggil pupuh sane wenten ring Bali saking adase pupuh sane wenten. Silih tunggil nyane durma sering pisan banget rikala mebebasan. Sapunapi melajahi miring sarengin atur titiang puniki. Neng nong neng nong 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 neng 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 nong neng Jai durma piana Bapeluas nangun kerti dang ding dong ding dang dang ke gunung
wangi yang titiang kadia sapunika yening ngajain murid menawi ring kelas yening bapak ibu guru sampun mewikanin guru dingdong nyane dongding nyane gurune ngewacen utawi mau sang dongding nyane muride ngewacen syair nyane sekali puniki ngialit-alit sareng sami bapak guru ibu guru jagi mau sang utawi ngewacen nyuwarayang titi suarane malih bos tutin antuk syair nyane ye kawitin nabi kadiasa punika neng nong neng nong 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 neng 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 nong neng nah muridnya makin dia durusan cai durmat pianak bapak paling wayang baris keping kali makin cari keping kali tumokek kasih ning nong nang ning nong malih murid sapunika terus lanturan karya sapunika selanturnya nih mau sareng-sareng malih menawi ning sampun wenten silih tunggil murid drike sane ngraosa ngragane sampun nanan metembang pupuh durma murid punika angin sampel angin contoh ime mangga ketinutin antuk timpal-timpalnya nih puniki sampun ngemanggehan ngelaksanayan merdeka belajar. Ibu bapak idane sanewangi yang titian punika silih tunggil apada pupuh durma sane sampun ketah kepirengan sareng sami ambil titiang anggen titiang ime jatine puniki wenten ring geguritan Raja Pale tawi geguritan durma sapunapi I Raja Pale mepitutur ring piyanakipune sane sinunggil mewasta I Durma Riyanto ibun nyane Dewi Bidadari Ken Sulasih sampun ningalin I Durma raris mangkin bapanipune I Raja Pale taler jagi ningalinipun sapunika I Raja Pale mepitutur ring piyanaknyane jagi ningalin luas nangun tapo yoga semati. Nggih, selanturnya nih sapunapi ngartos raris tuaning puniki sampun mebasa bali anak basa biasa ireramo ringi pianak rikalo ngartos nyane mewah antuk nganggen basa halus bangyang wadah tetep mau basa biasa kadia sapuniki Jaya Durmat pianak bapak paling wayang nate jening pianak bapak I Durma tuah I Dewa sane paling kelih tejening temoke saya dahating kepiangan anake buka bapak ngantenang ngeton bukai dewa dahating sedih dahating kasih-kasih jening ketinggalan dirasa tonen tuk-tuk tuh anake buka dewa
Subuh lantas kekalain ban biang teu cening. Jumek cening apa melah nyen cening melah nyen cening ngoyong jumek bapa luas nangun kereti suwereh ne jani sing buongan bapa lakar ngalahin nukudan ceninge kemo nangun tapu yoga semadi ke gunung alas sing jelen tetujon bapa ni lakar luas kemo tuah ke alas gununge i depan bapa mati do pesan yang cening pariangan seken kudan bapa ni sewereh bapa masih sedih kekalahin ban memen ceninge angken yen bapa subuh mati teu cening. Ide dani sanedahat uang yang titiang jadi astun suaran titiang nenten becik paling dan guru dingdong nyane sampun patut kadia sapunika mogi-mogi wenten wigunanipun rikala ide dani semeton sareng sami arse wenten pikayunan jagi mapurukan nemangang pupuh durmo. Ini kadia sapunika seluwih kekirangannya nih titiang Unas Agung Pengampur. Matur suksema puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om